Rođen je 1986. godine u Sarajevu. 2009. godine postao je prvi UNICEF-ov ambasador dobre volje iz Bosne i Hercegovine. Na zelenom tepihu on je virtuoz, poznat pod nadimkom Bosanski dijamant. Okitio se nagradama i priznanjima za postizanje vrhunskih rezultata u sportu, a samo neke od njih su u Bundesligi u sezoni 2008-2009 najbolji strijelac, najbolji igrač u sezoni 2009-2010, osvajač FA kupa sa Manchester Cityjem 2010-2011, osvajač engleskog premijershipa 2011-2012, osvajač Superkupa Engleske, a u nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine nosi titulu prvog strijelca svih vremena sa 26 postignutih golova. Više puta je proglašavan kao najbolji sportista Bosne i Hercegovine u izboru nezavisnih novina. Sportska ličnost godine je po dnevnom avazu. Idol nacije prema portalu Sport.ba i najbolji sportista Bosne i Hercegovine po izboru navijača, nezavisne novine. Plemenit čovjek i izvanredan humanista. Učestvovao je u velikom broju akcija u pomaganju djeci, mladima i starijima koji se nalaze u teškim zdravstvenim i materijalnim problemima. Sjajan je sportista, humanista, dobročinitelj, idol mladima, ljubimac sviju nas. Molim gospodina Gradimira Gojera da proglasi dobitnika pojedinačne šestoaprilske nagrade za 2013. godinu. Dozvolit ćete mi da na trenutak izbjegnem protokol i da kažem rečenicu koju sam već kazao večeras u okviru jedne od sarajevskih televizija. Čovjek koji je ujedinio Bosnu i Hercegovinu, Edin Džeko, Evo i zajednička fotografija sa dobitnikom šestoaprilske nagrade, pojedinačne šestoaprilske nagrade. Čestitamo, Edine, govornica je tvoja, vjerujem da želiš nešto reći. Vaše ekscelencije, poštovani gradonačelniče, dame i gospodo. Kao i u fudbalu u kojem su najteži početci, tako i sa govorima. Odakle početi? Mogao bi se do jutra zahvaljivati svima koji su dijelom doprinijeli da danas stojim pred vama i obraćam vam se kao dobitnik šestoaprilske nagrade. Međutim, vjerujem da se nećete naljutiti ako kažem kako najveću zaslugu za sve moje uspjehe imaju moji roditelji, moja sestra, moja porodica. Oni su uvijek vjerovali u mene. Oni nikada nisu prestali vjerovati i uvijek su mi davali snagu i volju i zbog njih jesam večeras ovdje ispred vas, zbog njihove ljubavi i pažnje. Hvala vam. Naravno, bilo je i onih koji su oduvijek sumnjali, kao i onih koji i danas, pa čak i ovog trena dok vam se obraćam, i dalje sumnjaju. Ali, baš kao i oni koji su mi davali podršku sve vrijeme, tako su me i oni suprotnog mišljenja tjerali da svaki dan radim još više i još bolje. Hvala i njima. Ne mogu da ne kažem veliko hvala i Čika Jovi, odnosno udruženju Obrazovanje gradi BH, koje me i predložilo za šestoaprilsku nagradu, kao i svim onima koji su podržali moju kandidaturu, počev od Olimpijskog komiteta, Nogometnog saveza, UNICEF-a, Saveza za sljedeću odbojku, te Federalnog ministarstva za sport i kulturu. U dosadašnjoj karijeri osvojio sam mnogo nagrada. Za najboljeg sportistu, fudbalera, golgetera, idola nacije, pa nadalje.
ali nagrada od mog grada, od mog Sarajeva je za mene nešto posebno. Šestoaprilska nagrada me ispunjava kao čovjeka, kao osobu, kao sportistu, pogotovo jer sam kao dječak sanjao kako ću jednom imati priliku obratiti se građanima mog Sarajeva i reći im koliko mi znači moj grad, a evo od večeras, zahvaljujući mom odricanju, radu i trudu koji ste vi na kraju i prepoznali, očito značim i ja njemu. Nisam ni slutio da će to biti u 27. godini mog života, ali evo me. Danas stojim pred vama i ponosan sam što sam baš ja, dijete ovog grada, dobitnik najvećeg priznanja mog Sarajeva. Ponijeti ovo priznanje za mene je velika privilegija i čast, jer kao što sam mnoga puta do sada istakao, najteže, a ujedno i najljepše je kada te prihvate u gradu u kojem si rođen, a pogotovo kada je to grad koji je za mene nezamjenjiv u svakom pogledu. Na dan oslobođenja Sarajeva želim reći kako je moja najveća pobjeda od svih koje sam izborio to što stojim čvrsto na zemlji, jer jednog dana sve dođe i prođe. Međutim, sjećanje na ovaj trenutak dok stojim ispred vas i obraćam vam se, ostaće mi zauvijek u sjećanju, kao jedan od najponosnijih trenutaka u mom životu. Hvala vam još jednom uz obećanje da će se svi igrači reprezentacije BiH dati sve od sebe da se plasiramo u Brazil i tako ostvarimo vaše, ali i naše snove. Još jednom hvala svima. Čestitamo još jednom večerašnjim dobitnicima šestoaprilske nagrade. Meni je posebno zadovoljstvo saopštiti vam da je Edin Džeko, dobitnik pojedinačne šestoaprilske nagrade za 2013. godinu, novčani dio ove nagrade odlučio usmjeriti u dobrotvorne svrhe, čime je još jednom iskazao svoju humanost. Pozdravite ga još jednom. A dame i gospodo, večerašnju svečanost ćemo zatvoriti plesom. Slijede Jovana Milosavljević i Emir Fejzić. Uživajte.